अहमद मरोइब पाउ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पु सौगतुना बीजेपी ने रैली चलीबसी स्टेट असिगे लेहाव चानदे मणिपुर मियामना चुम्मी चुमदे हाइबदु लेपियु हाइना एमपीपी की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हाइस की तसन फोंदोक्रे मथंग चही की जनवरी अमदगे मपुंग फाना चटनबा हवनगनी हारिबा आईएलपी सिस्टम असिगी मतंगदा ngasi स्टेट कैबिनेट मिफम पांगथोतुना कुपना खनखरे लैबाक की ओइबा चौखट थौरांग की थबक तौबदा राजनीति की खेनब थमलोइदबनी मदुतदा लैबाक असि चौखलकनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार हाइख्रे हक्चांग फना नादा येक्तना लैनब होनबदा साइकिल थौब हाइबसी यामना मरु ओइ हाइना कैप्टन पीडी की मिनिस्टर कराम श्याम हाइख्रे स्टेट असी PMGSY की अनीसुब फेस क्वालिफाइड ओइरे अनीसुब फेस की ओइना थबक 53 पाइखलगनी हाइना वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वजितना हाइख्रे खुरमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर के मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरिबा मैम पुनमपु असाप्रियाना तराम नोकचरे ngasi मरुबा पाउसिंग मचाखाइन पिजरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पु सौगतुना बीजेपी ने रैली चलीबसी स्टेट असिगे लेहाव चानदे मणिपुर मियामना चुम्मी चुमदे हाइबदु लेपियु हाइना एमपीपी की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हाइस की तसेनगा ngasi टॉम टीवी का खनना उनबा अमदा फोंदोक्रे मपाल कांगजैबुंग लैबा एमपीपी की ऑफिस ता अखनना उनबा अमदा गितसेन नमखा तारदुना बीजेपी की वाखलोंदा चचबा अमदी पांगथोकपो रंबा याई मदुना अखोइना अथिंग पीदे अदुबु स्टेट असिगे मियाम की थमोइदा नेना तादब लैरिंगै चेरक असिदा एक असिबु सौगतली हाइदुना मियाम की रैली चटपा हाइबसी मतंग चादबा अमदी चनदबा मो ओइना थोकले स्टेट असिदा आईएलपी सिस्टम चना हलकपा सिडी पार्टी ने तरामना ओई अदुबो मसिदा अककनबा बेस ईयर याउदबा अमदी अककनबा लो याउदबना स्टेट असिगे मियामदा चममनबा पोखले बीजेपी ने शासन पाई हाइदुना पिकपा फुरुप सिंह असिगे मथक्ता ngami हाइबगी मतागुम थबक तौबसी फजबा वाटले आईएलपी ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पो ngakthokpa ngamgadawribra फिबम असिदा CAA बुफोंग न सौगत पाइबसी अमुक हन्ना खंथहनिंगी हाइखी CAA जी इंडिया की ओइना लैरिबा करोड़ मी मसिंग करोड़ मयाम जी की ओइना याइफनबा थौरांगनी हाइना सेमिबा ओइतारगदि मयाम जी की ओइना ज्ञान ताहननबा अवेयरनेस टू मोइन अपुनमगी ओइना लेपिबदी यादब जाला मोइना मियोय करोड़ अहुम खतंग मोइना फाइन आउट तोथोकांद करोड़ अहुम द अवेयरनेस पिगदबुन हाइबसी मसी अखोइदा याम चममना पोट अमख ओइबा अदुगी खोंथांग एक्चुअली सेंटर की खोंथांग हाइतारे दिल्ली की ओइबा मगी बीजेपी की खोंथांग से ngसाइगी सरकार पाइरे फरे अदु ngami याजनी हाइबगी मतागुमना लैरिबा स्टेट मसा 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 सिंगसिदा नखोगी तौगदौनी हाइबा नमना चरहनगदौनी नमदना अदु इनहलगदौनी हाइबगी फिल्मगी लाखु मो मानबसिदी मसिदी खतंग फजबा वाली अदुना अखोइना आदि CAA की मतांगदा मोइना फोंगना सपोर्ट तौबा तौरे हनसु प्रेस एंड्रोइड मीडिया दा खोगी हाइदि मैम नि फुनि खुंगांगना भाई तारे अदुगी खोंसु चली बसक्सी एमपीपी की नमसी खतंग खंथन जानिंगे अमरोमदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मतंगदा ऑल इंडिया की ओइना लेफ्ट पार्टी ना कौकिबा जनरल स्ट्राइक ता CPI मणिपुर स्टेट ना सौगतली हाइबगी मतंगदा स्टेट सेक्रेटरी एल सतिन कुमार बु फाजिंदन थंबसी मरम चादे महाक पोथु मतमदा कंडीशन यावदना थादोकदबनी हाइकी KFC चनबा यारो है ऑल इंडिया की ओइना मगी लेफ्ट पार्टी ना सिंजबा रिले अमदा नटना बनमदा सगोलुई हाइबगी कोऑर्डिनेटर मोमदा लागा फजन बिबगी खोगी नमक फंगजै अदुगी दा KFC चनबा यानिंगदे हाइना फजल यानिंगदे हाइना उल्लुबगी दमकता फजन बिबो ओइरगदि अदु लैरिबा इंडिया की डेमोक्रेसी जी डेमोक्रेटिक राइट टू खोई तंगाय फंथा एरिया जी दा कितंग खोई यंगहंजनिंग बलै अदुना यारगदि मसे पॉलिटिकली और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पीरीबा मागी खोगी लॉ दु यंगिर मतुंग राइट दु यंगिर मतुंग दमदु कंडीशन याव थादोनि मफम थमजगे मथंग चही की जनवरी अमदगे मपुंग फाना चनबा होहनगनी हारिबा आईएलपी सिस्टम असिगे मथंगदा ngasi स्टेट कैबिनेट मिफम पांगथोक्तुना कुपना खनखरे हाइना सरकार असिगे स्पोक्स पर्सन सु ओइरिबा वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वजितना फोंदोक्रे पाउमी सिंगा उनाबा अदुदा ngasi पांगथोकिबा कैबिनेट मिफम अदुना लाकदोरिबा जनवरी अमदगे मपुंग फाना स्टेट असिदा ILP सिस्टम चटनबा हौरगनी मसिगिदमक दरकार ओइबा थबकसिंग अयाम्बा पाइखतले
tung koina chanagdaba oibanina yamna kupna khanani अमरोमदा नंबुल तुरेल यावना तुरेल सिंह हेना फगहनबा अमदी लुनाना थमनबगी मतंगदसु कुपना खनकी हाइकी कोन इम्प्लीमेंट तौ मतम करम करमबा क्राइटेरिया करम करमबा पैरामीटर करम करमबा अखोगी रूल्स एंड रेगुलेशन तबु मतम से दा करम सिनगने हाबसे फजना तहुदा मतम से सरकार से इमेच्योर ओइना उगदबा अदुगा अखोगी लेरिबा मस्जिद इन्वॉल्वमेंट मियावगी इन्वॉल्वमेंट नुपी ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट CSO की इन्वॉल्वमेंट अदुग एवरी इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट अदुग इंटरेस्ट से काहंदना अमदी अखोगी प्रोटेक्टिवली इंडिजिनस पीपल गानबगी दमक भारत सरकार ना अखोइदा ग्रांट तौगी कुइना लॉन्ग सीरीज ड्रीम अम फुलफिल ओहलपसे मसीगी अखोगी नुगाइबा अखोगी मयाम पुनमक्ता अखोइना मपान थोंग फोंदोक्तगसु फावरिबा पोस्टिंग सिकिजे अमुक हन्ना अखोइ नुगाइतबा नतबदा सिदगी हेन नुगाइना चलकांदा अखोइ इंडिजिनस पीपल से फुल्ली सिक्योर ओरनी हाइबगी वखलोनगा लोनना अखोइना मसी तंगाइ फदना खनब दरकार लै हाइदना पार्टिकुलरली अदु खक्तगी खनबने अखोइ थोंगानबा अतै खनदे अदुगा लोनना अखोइ ngasi नंबुल अमदि तोंगान तोंगानबा लरिबा अखोइ रिवर सिंग से अखोइ इम्फाल गे मयोन चेलकांदा मसी इसिंग मुसलइबा नतगा नतबा फता होगी थादरगा मोंगा इबा पोसक सिंग से मसी फजना अखोइ थमनबगी अखोइ तोंगान तोंगानबा अखोइ कंसल्टेंसी अमा ने हारकांदा मसी गी तोंगानबा चौबा अखोइ मपानदगी पैसा पोरे हारकांदा अखोइ सी कमाय तौना लुनाना शहर से सेमकलप मतमदंगसी अखोइ इम्फाल की शहर अखोइ लंबी थोंगी फिवम फजरइबा नत्रगा चौखटपगी मंगाल अमा उहनबगी मचा अमला लाइसे मसीसु पार अमा ओइना अखोइगी कनो थबक थोरम क्या पाइखलक होनबदा मसीसु मरु ओइ हाइदना अखोइ हिरम अनिसते फोकस तौरगा अखोइ ngasi खनबन लैबाक की ओइबा चौखट थौरांगी थबक तौबदा राजनीति की खेनबा थमलोइदबने मदुददा लैबाक असि चौखलकने हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना हाइक्रे वाफम असि ngasi काइसामथोंग केंद्र की मनुंग चनबा खागेमपली मोइरांगपुरेलदा नौना साबा वेटिंग सेट संगादुना मियामदा खुसिनबगी थौरमदा अथोइबा मिथुंगलेनगी वारोल पिरदुना हाइकिबने महाकना मखा तारदुना ngasi साबा लोयदुना संगारिबा वेटिंग सेट असिना लमदम असिगे अहल ओइरबा मियोय सिंगना मिकुप खरदा ओइरबसु पोथाबा फंगबता नतना लैकाइगी मी लेतबा यावरप मतमदा मियामगी पुनफम अमसु ओइरगनी काइसामथोंगदा हौजिक हौजिक लंबी सेंबा इसिंग फंगदबा इमुंग सिंगदा इसिंग पीबा लंबी सोरोक यादबा सिंग अहान अकोन येंगदुना सेमजिनबगी थबक कया पाइखलिबासी डेवलपमेंट की ओइबा थबक सिंगने मसिबु राजनीति की खुदोंग चाबा लौनबा ओइना उबिगनो केंद्र सिगी मियामगी पाखोलोय अमा ओइरुबना पाखोलोय अमगी तौफम थोकबा थबक सिंग अदु तौजबने चौखा थौरांगी पाइखलकलिबा थबक थौरम सिंग असि मियामगिने इसागी इरलमकनी खलगा सिजनबियु हाइना महाकना तिलिबा मियामदा अपील तौखी कसम केंद्र की डेवलपमेंट ने मरामपुंग डेवलपमेंट ने मसिद लेब कांगु खुदम लोन एंजॉय तौगदम बकल बोने सिदे आइना एनपीपी दे यावबा आइना अमसुंग आई कांगबुसुंगना छि सारमे हेदना मरामपुंग अखोइ नतबा अतो मिना सिनबा यारो हाइबा का लेतेबा तो इट इज मींट फॉर द पब्लिक प्रजागिनी अदुना प्रजागिनी ना खमियाम प्लब थोकबिरागा लोइ कौथोकबिरो लोइना बीजेपी नि कांग्रेस नि एनपीपी नि अदुनि लइ कौथोकबिरो aina ri mini aina du work ni kau piro aduga loina ka khoi amata oina as a team totally unified aku unified mukil body amo oina matu leira matung da koi development to mna se having matu morila pillo me am do jare Bello company के bicycle amadi accessories के showroom ama ngasi captain pd के minister karam shamna changangai airport hangdokre thawam maduda tourism corporation of manipur limited की chairman dr sapam ranjan amadi Wangoi Assembly Constituency के MLA Ohoi amadi Velo Bicycles and Accessories Imphal के proprietor El Monica Susarkya की lupa lakh ahum fawba piba cycle sing yauna tongan ba makhal gi cycle sing amadi accessories sing mafam asida fangani showroom madu hangdokpa mari lenana minister karam shyamna hakchang fana nada yektan leina bohona bada cycle thoba haibasi yamna maru oi masina hakchang bu matam pumbada sengna thambada achobu mating oigani cycle thoba pamba singda anoba inot ama pibaga loinana hawrak libana ha singda pungning wakhalda thauna amadi piragani haiki Tungi naharol singda adi amna lemba aduga tamjaningai oiba thabak singje tawrakna ba honna ba kanda yamna khumang chaukshan banga magani haibagi thajabal lai koi manipur sarkar gi tarap tagi aduga aisi mantri cyclist ama oina asugi mati encourage tawi asugi mati tobimal khangbochari manipur ngasi dia awon ba ahong balamdam ama porangna ba honna ba kanda adi sumba thabak singsina chauba mai pakpa ma porkane abgi thajawadu thamjari showroom asigi proprietor El Monicana USA the best over cycle company asigi showroom ama
स्टेट असिदा हानबो इन हांगबने अफबा मखल के साइकिल सिंग मियामदा फंगना होनबने हकचांग फना थंबदा साइकिल थौबा हाइबसी यामना तंगाई फदे हाइखी value motive ti right for wellness and healthier lifestyle haibne aduna angang naha ahan punamak cycle thauraga hakchang phana leibiu ana haijabani ko aduna ahoi gi ngasai ahoi na ngasi tongan tongan ba servicings mamam su pizadori पाउगी मरक थना तेम ब्रेक अमा लौमिनसी Takshila Institute. Admission open. Courses on offer. Takshila Capsule NEET for NEET 2020 eligibility 12 pass. Duration 3.5 months and course fee is 1,214 per month per subject. Batch starts on 13th of January 2020. Takshila Capsule JEE for JEE 2020 April session. Eligibility 12 pass. Duration 2.5 months and course fee is 1,667 per month per subject. Batch starts on 13th of Jan 2020. Takshila Crash Course NEET for NEET 2020. Eligibility 12 pass and appeared. Duration 1.5 months, 45 days approximately, and course fee is 1,667 per month per subject. Batch starts on mid of March 2020. Admission free for super achievers like position holders in 10 or 12 any board exam. 85% and above in 10 or 12 in any board exam. 75% and above in HSLC for the students of Heritage Convent who are eligible to take NEET or JEE 2020. Hurry! If your dream is to become a doctor or an engineer, what are you waiting for? For more details, please contact Takshila Imphal branch at Takshila Heights, Thammaban DM College Road, Imphal. Scan the QR code for online. Manipur की अहानबा अमदी अदोंगी ख्वाइदगी पामजबा सैटेलाइट चैनल टाइम्स ऑफ मणिपुर टॉम टीवी एयरटेल डीटीएच की चैनल नंबर 646 ता फंगबिरगनी लाग्लिबा दिसंबर 19 की जनवरी 5 फाउबा मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग एसोसिएशन MMTN सिंधुना चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेरिबा MMI कॉम्प्लेक्स लमदानदा यूथ एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2019 पांगथोकचरगनी डिस्ट्रिक्ट की पैकेज ओइना लौबीबगी खुदोंग चाबसु लेजरी ट्रैकिंग कैविंग बोट रेस राफ्टिंग मोटर बोटिंग खक्तनतना कैंपिंग न चिंगबा इवेंट कया अमसु यावगदौरी फेस्टिवल असिदा सरुक यानबगीदमा कांटेक्ट तौबियो मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग एसोसिएशन कांटेक्ट नंबर 7005627984 नत्रगा 7005165120 Yang wari. सोक्थबनो लोइदि वाबदो कोकनबा रिबेलेंस सोक्थबदो कोकनबा रिबेलेंस रिबेलेंस द हक्सांग सोल अमदि इलेक्ट्रोलाइट सिंगी अवाट मेखतुना अदोंगी हक्सांबु तगत तगत टेक्न थंब ngमली रिबेलेंस हाबदि इलेक्ट्रोलाइट्स अमदि ब्रेक की मतुंग मयाम उतराम नोकचरी मखादा पाउ पिजरी स्टेट असिदा PMGSY की मखादा पाइखलकपा थबक थौरम सिंह अहानब फेस की ओइना मपुंग फाना लोइसिनबक लोइनना अनिसुबा फेस क्वालिफाइड ओइबंगले हाइना वर्क्स मिनिस्टर TS बिस्वाजितना हाइख्रे ngasi ma ki office ta PMGSY ga mari lena nam paikhatpa thabak thoram sing yawba mathang chahi ki wall amasung table calendar hauna bi matungina form gi thoram da mahakna haikhi PMGSY asi phase 1 to 3 haina khaidoi ahanba phase mai pangna pangthokre ahanba phase ki oina lising ani dagi lising ani tara taruk faw gi manungda apunba kilometer lising taruk chatrit ka tara hundoi gi lambi sing sample oikre madugi apunba sanction cost na crore lising ani kuntrane मधुगी मखा तारपोइना लिसिंग अनि तरा तरेतगी तरामापन फावगी ओइबा चाहिए हुंगी मनुंग असिदा किलोमीटर लिसिंग मरी चमापन गा हुमफुतरा लंबी मपुंग फाना सेमगत पलोइख्रे मधुगी अपुनबा सेनफमना क्रोर लिसिंग हुमगा हुमफुतरा हुमदोइनी थबक सिंग असि माइ पाकना चंगसिन खिबना अनि सुबह फेस क्वालिफाइड ओइरे भारत ता लैबा अतै स्टेट सिंग अनि सुबह फेस क्वालिफाइड ओइबा ngamdaba kaya yauri अदुबु स्टेट असिगिदी अनि सुबह फेस क्वालिफाइड ओइबा ngamba si yamna chawthok chaningai ni अनिसुबा फेस की ओइना थबक 53 लेरे मसिगी मनुंगदा
lambi sembagi thabakna yankai mangani aduga lemhoriba amana thong sabagini within 3 years ta haibadi 2017 dagina 2019 bhautana 4970 kilometers se akoina achieve tawba ngammi aduga lolona masigi percentage na 43% ni aduga akogi sanction cost na tawrki basi 3037 crore se aduna koina haningi reporti karino hakanda only within 16 years and within 3 years se gap of the difference lay haibaduni akoina comparatively akoina useri report se aduga irwana na akoi ngasi PMJSY 1 2 3 haidna lay adu PMJSY 1 si loiraba matungda 2 si qualified oiba haitare loiraba matpa qualified oiba and qualified oiba si akoi leriban India northern state su loina mak oiba ngambanate adu akoi Manipur state ti qualified oidana PMJSY 1 loibagi qualified oidana 2 gi phangre aduga hariba post thabak yankai ge taruk phangi aduga masigi lambi yankai manga ama aduga akoi bridge amani masigi total length na 325 asi sanction akoi gi kano ni aduga kilometers road kina aduga 33.54 akoi length sina meters sina akoi bridge to gini aduna PMJSY 2 si loiraba matungda sanction loiraba matungda akoi PMJSY 3 su qualified ore aduga masigi allocation su length total length si allocation si 800 ka 12.15 kilometers se akoi Manipur gi sing amadi tamgi akoi kilometer akoi kano se implement tawna bagi huji akoi yam kana akoi lambi sing identify tawba karamba lambi because maram di magi parameter mayam pi PMJSY 2 gi su parameter pi aduga PMJSY 3 gi su aduna kana gumba miyo sing na ai gi lambi happy de aduga ai gi lambi na happy haiba pot se madugi parameter du test tawdo matam da akoi na lambi do include tawba yadabagi ne habisi su akoi na praja mayam da su ai na ngasi press ki sinawgi akoi through dagi akoi na khan janing ba pamjai Congress Party ki unit ama oiriba Seva Dal ki Maudra Taruk Suba Mapokumon Thoram ngasi BT Rota Laiba Congress Bhavan da pangthokre chahi ama geroi ba nomaizing numita pangthokpa thoram atuda sarukya kiba CLP ki leader Okram Ibobina Congress Party na ngasi fawbada laiba agasi ki thodang kaya lauduna lakli masida Seva Dal gi achouba thodang kaya yauri grassroots level da miyam ga hakthengna thabak tawmina ga doriba Seva Dal da sakti piduna Congress Party bu hena mapangal kangkhanba tangai fade haiki Imphal si awang nongpok Bharat ki waina yamna strategy oiba airport ni masi matik sabal lam akoi state government pi ni at one time more than 500 acres acquire torga Imphal airport si international airport upgrade tawirami duni matam dugi government na bir tikenjit international airport na thon bio na cabinet isel lawrga center da government of India ki civil aviation ministry da koina thabne hojiki leiriba government sida amu house da puthokna bir tikenjit international airport haidana thon ji haidana tawdo house na unanimous resolution am lawrga center da thagre adu hojik faudi madu yare haibadu official communication haiba tare state government di khangal lakri mane na akoi khanjai adubu matamgi wani sungsoi soidana khangal lakani haiba sa tawya Thauramadu sarugya kiba Manipur Pradesh Congress Committee ki President Moirangthem Okenna Seva Dal gi masing hantarapugum tawribasi hengatna bokhonaragani Seva Dal na safong lakpadagi ngasi fawba party ki chakwa thorang kayada achauba thodang ama lauduna lakli haiki Seva Dal no thorang se chahiya puja kar hena chakwa na hena koi enrollment Seva Dal se khara masing hena Halo sare andaro do se Seva Dal Manipur ko da lebi slu kaya lebi ba wa na ta sin nam kaya Seva Dal party de ina de ba miya khona Seva Dal se kaya si hai ba tan zabo ne si simla ba udar to sula dal desida Manipur miya Congress ki mai de PCC ki mai de Maikai kayadagi lakpa staffu kayana lamdamasida yelhongaidagi khundaduna leilaklaba yelhongmi furup sing mutkigadra haibagi chingnaba leiriba khunayasigi naha oiriba kayana ngasi khuraida leiba ima khulembi lailampaktagi khurai lamlong bazar fawba jackson kholau lauduna amade langden thinduna khongchadama chatkre
खोंचत अदुदा सरुक याखिबा मियोइसिंगना हौरो हौरो या हौरो यलहौमी कलहौरसी हाइबा खोलाउ लाउरदुना उखुर लंबिदगी खुराई लमलोंग तमना हाइगलखि खोंचत अदुना लमलोंग हेक यौरकपगा मफम अदुदा पुलिसना थतुना थमखि नाकल अनिमक्ता ngaihak mungnaraba tungda खोंचत अदु पुलिसना पांगै लंबिरोमदा नाथैदुना चरहनखि ngasi akhoi gi laingak sina ka henba ek lo mayam pass out bujina sina indigenous people gi wang bagi interest oi ba ko si mayam gi wang bujida akhoi gi with the concern of best interest of the people ko interest of the people gi makha da taw kan da akhoi gi UN recognize to ba special rapporteurs on rights of the indigenous people ja consider tawraga akhoi na ngasi yelhome missing gi interest oi na thabak to yelhome missing oi kan bi hai bagi khongjang dune aduga akhoi gi ngasi famnai bisingna moigi status amadi pham yengingai da ngasai gi akhoi gi people gi interest yeng da bi taw boja si tokpiro aduga people gi interest to oina tawraga ngasi yelhome bising je kan bi yo haibdo thamjalo lo senjarage Lamding Educated Welfare Association na tongan bahiram singda miyoi bagi yaifanaba thabak tawriba miyoi singbu puning thogatpoina award pibagi sarukama oina ngasi miyoi anida award lanthokhrei ngasi lewa office ta pangthokiba chamba thauramda Diamond Radio gi program executive officer oina thaupuriba James Cycruzam amai Gogrin gi maru oiba thodang lauriba Wangjing dagi Sanjoy Chongthamda award sing adu khusinaki Northeast Citizenship Amendment Act chada hanba yaroi haiduna Ningol Club Hairoki Thomi Singna ngarang Hairok Part 3 Champra Thongda ek asigi mayokta khongjang jangsin khrei Jangsin ki ba khongjang aduga mari lena Ningol Club Hairoki Secretary General Sophia Khundongbamna Northeast CAA chana ba yaroi Manipur da ILP chanare hairabasu Northeast CAA chana ba taragadi ILP na yelhomi miyambu CAA dagi kanmangam loi maram aduna aikhoina ILP Manipur da chanare haiduna penthok tuna leibagi matam nate Ningol Club Hairok na CAA gi mayokta matam chupada lepkani haiki ngasigi khongjang atuda No Citizenship Amendment Act in Northeast amade No CAA Yes Freedom haibana chingba play card kaya season aduna Northeast CAA chanaba yaroi Long Live Manipur haiba kholau kaya sulauki Bitomia sasingi puta masinjam dedroba awang no poki Jerome Singh mutkinabaki arwanba pambayama yatpani haina lode asigumulaba tanpamasida Manipur da CAA gi chagotuna yeli chatpige khali basing chatpigan CAA sana hanba sungya yaroi Northeast CAA sana hanba sina Manipur da ILP sana hanba targasu ILP na CAA dagi kan sungam ngamloi Paugi Marathon atu break amaga muklominasi Adonggi angangbu wakhal budhi losing thawhannaba Mithoi mihenba amadi punsida mai pakpa ma soidran oinabagidamak ngasimok lengsin birau Genius Mind Tech mafam asida Japan gi akhanaba technology amagi matengna Sunday khudingi pangthok liba mid brain activation course ase saruk yahanbiu aikhoi gi akhanaba course singdi DMIT test ESP LNP photogenic memory quantum speed reading asina chingbani course khudingmaki chada chama guarantee pijari akopa moral gidama contact tobiu 9862287481 natraga 8787562714 khoi gi website www.gmtmanipur.in Chasingi marakta miyamna khangnaraba Gambhiras Valley Strong City Anoba chagi mana singdagi saba asengba amadi mahau leiraba Valley Strong Tea asibu mahau lobinabagidamak ngasimak lebiu anoba technique ya sizinaduna semjariba Gambhiras Valley Strong Tea CTCT asi gram chama chani yankhai amadi chamanga gi packet makhal kaya thokna fanganjari cha asigi mahau lobina bagidamak ngasimak leibiu Gambhiras Valley Strong CTCT Admission open for the session 2020-21
Hello Kids Clubhouse Preschool, Kawasofa Lerak near Nursing Mandir. Facilities available: digitally smart class, transport facility, fully trained staff, spacious classroom, friendly environment, hygienic midday meal. For more details, please contact Hello Kids Clubhouse Preschool. Contact number 700513143 or 700517235. Khurumjari Lamjingba Finance na makhal khudingmaki gari sing haibadi 2-wheelers, 4-wheelers, commercial vehicles amadi commercial equipment singeba loan pizari. Documents isang changdana amadi processing matam changdana yamna laiba mawongda loan phongbiragani. Amadi adongi achinba thubagi damak mayamna wabiragano. Makhal khudingmaki gari kaya su bandan lawzari. Christmas ki oiba khadaba offer su pizari. Akupa marol gidamakta lengsin birau Lamjingba Finance, Nagamapa Rims Road opposite Nitainanda Temple, Natragana Lamjingba Finance Uripok Hawam Diwan Lekai. Aikoigi phone number 6909959834 da contact tobiro. Mangalam Enterprises. Exclusive and top branded household as well as office furniture items available. Please avail our season offer before first week of January. Offer up to 50% discount. For more details, please visit Mangalam Enterprises, Kaisampat Kaisam Laikai, Imphal. Madeline Ambulance Service Manipurna pung kunmari chupna miyam gi seba tawzari. Ambulance service asina miyam da pizariba service singdi yumdagi hospital da pukhatpa, hospital dagi yumda puthaba, hospital amadagi hospital amada puba, yumthang nariba state singda anaba sing puba amadi lawba, loinana India gi mafam khudimakta chatpa yaraba air ambulance ki service asina chingmani. Masida natana lambigi accident ta lemna hospital da pukhatuna miyamgi mateng pangjari adom sunga simak save tawshin biu aikhoigi contact number 9205987988 natraga play store da sangbiduna Madeline F download tobiu. Break matungda mayambo mukahna taram nokcha bagaloina makata ba pau pizari. Thasigi kuntareta Imphal West Commando na chathaki pa operation amada aina thinkraba lalholub KYKL ge active cadre ma fare hari. Farba miyoi adudi Laishram Deven Sana Singh atopa mingna Deven chahi kuntranipan apokpa El Shambondu Singh Khangabok Lamlong Bazar Khunau Part 3 dagini hari. Farba miyoi asina fongdorokpagi matungena mahaka hekpok minaba manaw nupa Laishram Imocha atopa mingna Mocha gi kuthangda mahaklub asida yaukibani. Tampaki mafam singda leiba businessman private hospital amadi office kayadagi party ki damak sel khaiba miyoi ni. Mahak pufaba matamda sel oina lupa lising humfutara humdoisu recover tawkibaga loinana makhataba ain gi oiba thabak lokhanaba Thawal police station asina kre hairi. Nakalamaromda numit asimaktada taruk suba Assam Rifles amadi Imphal East Commando gi combined team amanasu aina thinkraba lalholop Naga National Council NNC gi active cadre Takyel Khongban Upak Thong manaktagi fare hairi. Farba miyoi adudi self-style second lieutenant Dennis Golmai chahi kuntramanga apokpa nga thaupo Golmai Langol Laimanai Imphal West district tagini hairi. Farba miyoi asina fongdorokpagi matung ina mahak ingkumza lisingani supna tarukta luk asigi Matthew Kauba amagi kuthangda lup asida yaukibani. Mahak National Highway 37 da chenba gari singdagi sel khaiba miyoi ni. Makataba ain gi oiba thabak lokhanaba Lamphel police station da sinakre hairi. Imphal East District ki manung chana leiba Thambal Khong Laishram Leiraktagi Kumarjit Sarangthem gi macha Sarangthem Tengkhoibagi ipan thabaga mari lenana ngasi nongmagi oiba awareness program ga loinana voluntary blood donation camp ama laikai asige community hall da pangthokrei. Department of Transfusion Medicine RIMS ka khusam naduna pangthokiba blood donation camp aduda punna miyoi kunmanga romna idan tawki. I samakse voluntary blood donor amoina IP ngai donate dum tawjarebako sidaida akhoi ipan thabasida mahaga mari lenena akhoi I kathokpagi program ama akhoi imaram myam amadi mari meta myam je mateng pangwe sigi pangthokpajina akhoi I kathokpagi lomda afaba lomda wakhalon je khara doi pusalakpa ngamnaba haiduna ai madugi pandamda pangthokjaba Lamdamasigi miyamda financial service ki khudong chaba piduna work culture laihanabagi wakhalonda
ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ 12ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ JN ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ngarang numidang Arunachal Pradesh ki Changlang district ki manung chanba Finbiro village ta NACN K amadi Indian Army ani ki marakta akan bamong da khuthongna khrei thawdogu da maikai ani makta sokapan yawbugi paw fangdri agency ki paw na hai Finbiro village ta NACN K gi lanmi sing changjafam lawduna leire haibagi akakna paw ma fangbadagi Indian Army ki kangbu aduna mafam adu da operation chathana ba changsiluba matamda khuthokna bagi thawdogu du thokibani hairi ngase yu phone ke ba pauche singda kari kari maru ba pau yaw ke ba habdu myam puna khaminasi Lamjingba Times Inner Line Permit January amadagi official oine satnaragani Chief Minister Indian National Congress ki chahi sam kunthra mari suba mapokumon thoram pangthokre State BJP lengak kiningai oide Okram Ibobi Manpack ki convener Dilip Kumar lokapta detain taurure FCI Mathai Enterprises ta sapu ya langsin krai sinmising phajin kibana awaba kaya mayok nare dokpiu imung manung Journal bu MU gi administrator oina hapa chamam nei Hemjit Sangai Express Tobimal khangba utpagi hainabi thamse Chief Minister Congress na hangli BJP rally gi wahan thokarino ngari gali da bom pokai krai CAA mahiroi singna solidarity ut krai pokna phong Bill oina puthokuna ILP chanahan kidabasina nongma lokthokibada aruba oihogani Ibobi Manpack ki convener ahinga ma phajinduna thamlure government na sathariba thongsi constitution bu mangthokpani CAA yaningdabu utuna rally chatkrai Manipur da tilho yamna sijinarabasu pothok hena puthokpagi wafam de leitre tilho leibada nongmada lupa koti hena chatli Imphal gi ngari gali da bom pokai krai Uyen Lanpao High Court ki Chief Justice da Thobal River Conservation Committee ki report Forest Sec posting na truck sing dagi sel laure TRCC BJP na sinduna CAA gi matang da wakal tahanaba khangabok ta khongchat chat krai Biren lana tamsilag insin irang sagali basida miyam na yawbi ganu High Court na Social Welfare loisang da Special DPC pangthong na ba direction P krai Mary Kom na Jarin Maithi bapiduna Olympic qualifying da saruk yaragani Sarita di Maithi haure Naharol gi thogdang CAA sogatuna khangabokta rally chatkrai leibak asida kana laklaga lehengani haibadu aikhoina lepchagadabani Chief Minister Thangal Bazar gi ngari galida bom pokhaibada mioi ani sokle CAA amasung NRC gi mayokta Congress na akan ba khongjang leptana sangsingani Congress afaba Naharol gi mangjil thaba khunai ama sembada miyam gi mateng changi Karam Syam Sana leiba Congress na CAA sukya yabangam loy Okram Ibobi BJP na sinduna khangabokta CAA sogatpa rally chatkrai CAA na article taramari da kaihali haibagi pera ama puthokpa ngamlagadi tokpige Chief Minister Khwairamban kaithel da bombo khaibada mayang ama sokle Isel Express Center amadi state da BJP government na unconstitutional oiba thabak kya sathari democracy bu khongaw nariba sigi mayokta sabsana Congress na thengnagani Ibobi ILP sana bahonab gidamak civil amadi police official singda training pi bahoragani Home Department ngari gali da bombo khaipada non manipuri ama sokle iraiba CAA khongsat yaithokre hairokta CAA gi mayokta khongjang changsin krai Congress na lan insinduna irang sagali basi da yawbi ganu Chief Minister Subnam Sasan gi mayokta Congress workers singna sibaki dana thengna batai BJP lenga ki mayokta khongjang changsin lagani Ibobi Sangai Pro gi FCI da sapu ya langsin krai Aroy bada maru paw mukana Citizenship Amendment Act pu sawatuna BJP na rally chalibasi state asigile hawa chanade Manipur miyam na chummi chumde haibadu lepiyu haina MPP gi General Secretary Administration haiskita sena fongakre Mathang chahi ki January amadagi mapung fana chanaba hohangani hariba ILP system asigi matangda ngasi state cabinet mi from pangthotuna kupna khanakre Laibak ki oiba chawkhat thorangi thabak tawbada rajniti gi khena batham loidabani madutada laibak asi chawkhalakani haina Health Minister L Jayanta Kumar haikre
Hakchang fana nada yektana leina bohotnabada cycle thouba haibasi yamna maru oi haina Captain PD Minister Karam Shyam haikre amade state asi PMGSY yani suba phase kwa ani suba phase ina thabak yang taruk pai khatadani haina Works Minister TH Biswasit haikre Hauzik wenadi matang asida Manipuri Paulo Shinjare Paumiyang tabiri ba myam punamapu asapriyanam kana khurumjari